Thukuru wa kothi cia moko wa Ole Kasasi, thibitari wa Ole Kasasi, thibitari wa Saitoti, wabici cia ungania wa marĩhi ma igoti cia Kware na kambuni ya maĩ ya Ololaica nĩ imwe cia tabarĩra iria gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku aracereire muthi wa ira. Akiaria na muingĩ wa matura ma Rongai, Lenku ateterithitie bata wa kandi ya SHA hoka ni kumathia motungata ma urigiti thibitari-inĩ. Lakini mnajua bima ya afya ya SHA, ukienda pale bila hiyo bima unalipa, lakini ukienda ukiwa na bima inakulipia. Tunawasihi mchukue hiyo bima, maisha yako usiweke nayo siasa. Wanasiasa wakikuja tuseme mambo yetu ya kura zetu nini na kupigana, hiyo ni yao, lakini afya yako ni afya yako. Na mimi kama gavana yenu nataka kuwaomba mchunge afya yenu kupitia bima ya afya, na hata mali yenu mchunge nayo, kwa sababu usipokuwa na bima itakulazimu uuse gari yako, uuse shamba yako, uuse kile uko nacho upate matibabu. Ihinda-inĩ o rĩu ataugeretie makinya marĩa matacukĩtio nĩ kambuni ya utambia wa maĩ ya Ololaica, gũkũ akiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari a Kajiado ya rũgongo rĩu nĩ maninĩirwo nyota wa maĩ. Hapo awali kumekuwa na hakuna maji Kajiado North. Mimi niko na furaha kuwaelezeni sasa Kajiado North zaidi ya 60% ya watu wanapata maji safi, maji mazuri, na wanapata kila siku. Tunaona sasa zaidi ya 10,000 cubic meters ama hata zaidi inapatikana kwa sababu ya maji yetu ya Ndakaine kutoka Nairobi. Maji inatoka hapa mlima ya Ololaica, maji inatoka Kiserian Dam, maji inatoka kwenye maboholes ambazo tumeziweka sola ili wananchi wapate maji. Augete maya makinyanĩirio kugerera kurĩhwo kwa mathirĩ marĩa matũrĩte macoketie kambuni ĩno na thutha na gũtuĩka mũhĩnga mũnene, gũkũ akiuga no egũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ matũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Rongai, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.